Amsterdam. Ikot kami dito. Pero maganda na rin, walang init kasi hindi nakakapagod. Sarap. Hindi naman siya malamig kasi lang walang araw. Hi guys, welcome to my vlog. Today is the part 3 of Madora Dam. Thank you so much. Nandito pa kami lagi. Nandito pa kami. Di apami. Sa Madora Dam. And this kijk bijna. Kijk. Narang mga bagahe guys. Ada ato mga bagahe. Gihakot na ang bagahe. Padung nasa airport na mga baggage. Yan. Galing sa aeroplano. Yun. Ito pa. Mao ni siya din hiya guys ang kuan. Airport sa Amsterdam sa Schiphol. Di ara ang Amsterdam Airport Schiphol naras ang mga tao dito. Yan. Ana na mga tao din na manggawas. Gikan sa dire sa airplane takbayo ni siya pati sa unahan pagdali nato o ni kadakon ang Schiphol. Yan nana sa kadako Schiphol. Nagtao guys. Ganina gamay rami. Pero naghana. Klaar? Utrecht Centraal. Nee? Ja, nee, dit is Utrecht Centraal. Den Haag Centraal. Nee, Utrecht Centraal zeg ik. Utrecht Centraal. Sorry. Ik heb het gehoord. Utrecht Centraal. Wat wil jij nodig hier? Oh, ik snap wel.
para ma-notify nyo ang next video ko. Maraming salamat guys. Maglulubat na ako. Thank you. Have a nice day. God bless you. God bless us. And bye-bye.